ke MP jong Tura ke Agatha Sangma, ryngkat Lamphang ke Ïing Dorbar Thawaiñ ke Jylla Thomas Sangma, kumjuh Myntri ke tnad PHE Marcuise N Marak, baru Presiden ke Achik Literature Society, Garo Dr Caroline Marak, leit Delhi Dawa pynrung no Ktien Garo, Khyrnit ke Phra jong ke riti synshar kari. Haba kren hadien ke jingkynduh ke Ministry of Home Affairs, Lamphang Ithuh ba ke kren ke long ke pesngau tnad, namar kilayo ban pensngau mat Dawa hakmat ke Ministry. Nakaliang ke MP pan kalau ong bekalami ke Dawa ban thup lang ke Ktien Garo ha ke Khyrnit ke Phra ban nakaliang ke Ministry kila menjur ban thup ke Ktien Garo ha ke thup ki ktien ban yo ke menjur ha ke Khyrnit ke Phra.